Clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vekku le tunruma chuan ni zan UEFA Champions League in khel result te tin zanin in khel tour fixer te mai ba ka football thuleng te thira ngai thla hona in nei don o tunrum chu Arsenal le Paris Saint-Germain in khel result atang hian bul tran don ta ila chuti rol chan nimin lama hang karon da sual zo maya comment section lama po han kalo munola azialo angreng khop mai nia Arsenal hi soitak in kumsang ni paruk final an luta Barcelona la ka avan doi zo ka an tanga chumdanga kalo da po hemi chungchang hi kalo tar nang towa ma se nimin bi ka khan Paris Saint-Germain record kha kalo en pal hlau maya kan lo soipol deva clear tolamte in mi hriat thiamna kan dil tak meu ani a inkhel lama lut chho taila nizana inkhel hmunom taka hian Arsenal hian goal shot tumsom an neya Paris Saint-Germain hian goal shot tumsom pakhat nei thungin inkhel pumpui thira first half Paris Saint-Germain an hlo omzok niin alanga second half Arsenal lam an hlo om niin alang ve bok inkhel pumpui thira team pahni te an inkhel tok angreng khop maya inkhel hmunom tak kan hmutila kan soifu viavin arinom Emirates Stadium inkhela hian atira train hun tha aum ngal mal maya goal po kan mu ma hle inkhel an tran chautin minute li na leka velam sir train karas khelia chan ball alu puya Bukayo Saka kherin alo venga apoita ati thai ome Bukayo Saka hi defender anilova karas khelia ball thiam tak chon abum chiang khop mai gola ashot done mo ti la yen box pon theta om Osman Dembele tan ball hi ada phaya Dembele hian gola lo chui ngal vatin dinglam kila thatak main ball hi alir luta sikhat fain mikhwal team Luis Enrique and Colmek Paris Saint-Germain lam hian ma an hruai zuita anne David Raya tan safe ngai na aum lo te po ati thai ome minute song palina a in her chuaka Paris Saint-Germain bok ahla omzoka antrang le Joe Neveson dinglama kal Hakimi tan ball ada phaya Hakimi hian gola ball hi athon luta an defender an captain ni bok Marquinhos an gola thatakin atawa mase David Raya chon chiang tak main alo man chat mai anne kun tampo aliam ma minute song parukna karas khelia chon veilam sir train ball atlan lu puya Saliba le Saka te abum tlang noa Jordan Timber chon alo potlu hlau maya penalty a hlo chu ngei do niin a in nga ya ma se match referee hian penalty hi a peta lo thung video assistant referee tanga en let ani ero chuan hei hi penalty pek theina tur niin a lang thung minute somni paruk a in her chuak ve leya heta po Paris Saint-Germain bok a hlo omzoka antrang le Jordan Timber chon karas khelia chu adang zolova karas kheli hen gola shot chelo tak mai aneya mase David Raya chon thatakin hei po hi alo dan sakle minute somthum pakhat a in her chuaka Osman Dembele chon dinglam siratlan Desardo chu ball a pe phaya do hian gola lo shot ngalin David Raya chon thatakin a ben chuasak hemi ball let le hi Fabian Ruiz chon gola a shot leya mase goal ban a pet per le hlau thung mase Fabian Ruiz si offside to thunga gola chuilut poni se hei hi chu pom ani to don lo ti a chiang thung minute somthum pariat a in her chuaka David Raya ball pek thazet me chu Jacob Kior chon alo la chat maya a receive thle hemi ball kal hi Declan Rice atan ani hian ball a pe phaya Declan Rice en boxa tlan lupuin penalty a hlo chuak do ni hian alang man Joe Neveson ani hi alo pal tluwa penalty ni ngei tura ngai nema se hei po match referee a peta chuang lo anni first half hun top ma hret den hun tha kan mule no la Bukayo Saka chon minute somli na velam sir train ball thatakin atlan lu puya Martinelli tan ball hi pe phein ani hian ti boi tu nei lo ma se Bukayo Saka boron pek phai hi pet phak ma se a hlo om lu tuka a chua lo chia a control man lo ani ber mai Arsenal tran tu te tan chon hei hi uyom tak anne minute somni panga a in her chuaka Luis Kelly chon Martinelli tan veilama ball thatakin a pe phei leya ball thapi khei chu kan ti thein arinom ani hian ball hi atlan lu puya Paris Saint-Germain goalkeeper Donnarumma chau paltlang angai towa mase apaltlang zo talova a goal shot hi Donnarumma chon ro pui takin alo ben chuasak anne
First half goal dang lu bel lovin Paris Saint-Germain in sikhat fain ma an shua ya second half an tran le deuh chau 10 minutes somni parukna Joe Neves su tro lo takin Mikel Merino laka a fola free kick an hlo chuak Arsenal tan free kick hi Declan Rice on chuin a chui tha khop maya Mikel Merino chon thatakin alo tau luta an sipur an sud vele ta anne amai ro chu he goal alu ma hian Mikel Merino hi alo offside man hlau maya semi automated lama chiang taka alolan awangin goal hi pomsak an ni talova Arsenal tran tu tetan uyom tak anile bok minute somnga paruk ain her chuaka Declan Rice on Velam Siratlan Leandro Trossard tatan ball thatakin ada luta Trossard hian tiboi tu omlain boxa ball hi atlan lu puya Donnarumma chau a machon towa amai ro chu Donnarumma hi ani po hian apal tlang zo lo le a goal shot tu Donnarumma hian thatakin alo ben chua sakle thei anni minute somruk ain her chuaka Paris Saint-Germain lamin hun tha an nei vele ta Dembele chon box chunga om Hakimi tan ball a peluta ani hian goal shot anei mandon emoti la yin Saliba chuan thatakin a goal shot tor hi alo pet khal hlo maya Arsenal tran tu tetan Saliba chu hero atile thei ome minute som sari pasari ain her chuak vele ta Martin Odegaard chon Leandro Trossard tatan ball a pe pheya ani hian dinglama tlan Bukayo Saka tan a pele chep takara train goal shot thatak mai aron neya mase Donnarumma chon thatakin alo ben chua sakleya Donnarumma hi Paris Saint-Germain tan he game a chon chandam tu ati thei hialin arinom minute samsari pasarina Arsenal anche suala Jacob Kior chon atlier fu toglova Paris Saint-Germain encounter thatak an nei zui bok Goncalo Ramos an he ball hi tlan lu puhin Bradley Barcola tan dinglama ball hi ada luta ani hian Joe Neves chu pephei vele ngalin Joe Neves en gola alo shot ngala mase Joe Neves a ball shot hi goal mauta akal lova Paris Saint-Germain tan hei hi chu uyom tak anne minute somriat palina Paris Saint-Germain lam an hlo omle Goncalo Ramos a ball pek thatak a train Bradley Barcola chuan box chunga ball atlan lu puya gola a shota David Raya point a en deuh top towa mase gola a lir lut lo chia Arsenal tran tu te an phuzokin hei chu arinom hun tampo aliam ma minute somriat pangana Marquinhos a ball vorlu thatak mai chu fal takin Goncalo Ramos an atlan lu puya adu ang thala ain siam rem nuwa goal shot anehia mase a finishing a thatok lo kan muthein arinom goal ban a pet per deuh dop maya phutzuk anei emoti mai turani hei pui hi minute somriat pasarina Arsenal in hun tha an nei vele thonga Declan Rice an Velam Sira Martinelli tan ball a pe pheya ani hi Hakimi chon lo titluin free kick a hlo chuaka free kick hi Declan Rice chon chuin hla om lutuka a chuak lova Arsenal tran tu te tanero a uyam vevin arinom hun top ma ret minute som ko pathumna Arsenal in hun tha an nei leya Vitinha chu a che sual ball kang receive atumna lama atifu tok lova Arsenal tan Declan Rice on Vitinha hi ball aron chu saka Declan Rice in Waneri tan ball a pe pheya Waneri hian ball lo kheng zewin Martinelli tan a pe phei hun thabik Martinelli hian aneya mase a thlo sang talutuk deu anni goal dang alu bel zui talava minute li naleka Osman Dembele a goal khat khung mangin Paris Saint-Germain hen Arsenal mol nei tu team hi an neya second leg khele turlo mase an din mun a thata hle hei mai ba ka hen Paris Saint-Germain hen UEFA Champions League chanchina atum khatnan Arsenal team hi an ne zui vele ta anne second leg in nel na hi thatharlo om tur ni sari zan lai pel dar som patni le chan ve nei anile donna Paris Saint-Germain hen an mola sikhat faya ma shoi chungin Arsenal team hi an lo mi khwal ve thungang inkhe result lam kal san taila zanin inkhe tur UEFA Champions League ka lut vele ta ila zanlai pel dar som patni le chan ve Barcelona le Inter Milan te semifinal first leg ka anin ma chon don ani kha Barcelona hi UEFA Champions League ka hian nu ma an nei chelo khop maya trumnga zet an lo champion towa an champion ma sakber hi kumsang khatja ko somko phat somko pahni season a khan ani hiya khami trum khan atrum khatnan champion no moi an choi nu number ero kumsang ni sompani sompanga season khan ani thunga are ve to angreng khop mai
hei mai ba kan UEFA Cup Winner Cup le UEFA Super Cup no moi te po an no choi to bok Barcelona hi tun hnai chawa anin siam tha chak hle maya kumsang ni somni pahat somni pahni season le kumsang ni somni pahni somni pathum season ate group stage an paltlang zolova season liamta ero anronin siam tha hle quarter final anin hlangka ya quarter final a hian Paris Saint-Germain laka golruk golin avan doi zoka antranga inelna anmang tha ani kha kumina ero anche tha khop maya season nga nuwa semifinal anin hlan kai le masak ber ani zuita ani Barcelona tan hian he game hi apoimo hle donna Barcelona hi trumdanga kanlo seito angin treble champion ni thei turin hun tha an nei mek tun din huna Copa del Rey no moi an choi towa UEFA Champions League le La Liga no moi choi turin din hun tha taka an ding bok treble champion ni an du ni chon Inter Milan laka hian chak apoimo hle ang Barcelona hian semifinal lu thei tur hian season kalmek an mang tha khop maya league stage po an mang tha hle khelriata trumruk chakin trum khat chau an tlo ma points som pakwan en last 16 direct in an lut last 16 hen Portuguese club lian le hlotling Benfica chu goal khatin har salu tuklovin an neya quarter final apo German club Borussia Dortmund chu goal thumin an ne le bok semifinal hi phu takin anin pet kai ati thain arin oma chuti rolling quarter final a Dortmund an ne dan eroin lung adum lutuk lo te po ati thai ome chuti rolling Copa del Rey lama champion no moi choi hlim an niya an phur wang lai tak ni turangai an ne an matson tur Inter Milan lampo hian nu ma an nei chelo khop maya UEFA Champions League a tumthum lo champion toin an champion masak ber hi kumsang khazakwa samruk pathum samruk pali season a khan aniya an champion nu nung ber hi kumsang ni pakwa sang ni som season a khan ani thunga Mourinho wa noya champion no moi ro pui takin an choi ani kha hemi nuai ro an champion le to mi lo thung UEFA Champions League noi che Europa League a hian tumthum an lo champion to boka European competition a hian nu ma an nei chelem lo hle Inter Milan hian Barcelona a in tun hnai chawa chon nu ma an nei thadewem ti thei aniya sangni somni pakhat somni pahni season a last 16 anin hlangkaya Liverpool ngam lavin avan doya antrang ani kha kumsangni somni pahni somni pathum season a final an lut leya Manchester City chu final a ngam lavin avan doi zoka antrang season liamta ero last 16 an tlathunga hemitrum hian Atletico Madrid an ngam lova avan doi zoka antrang le bok Barcelona ambokin Inter Milan tan he game hi apoimo hle don season kalmeka an che thatok lova Andrama Cup inel na sang ate an tlafai vek towa serial ma po mashroi tu an ni na an hlo to bok no moi choi mi lova season top khar theidin huna anding ve reng maya UEFA Champions League hi antan apoimo hle ang Inter Milan hian semifinal lu thei tur hian league face a khelriata trumruk chakin trum khat an tlo ma points som pakwan en palina ni chungin direct in last 16 an lot last 16 a hen Dutch club tha an ramli ka trum som paruk ngot lo champion to final chu goal khatin olsam takin an neya quarter final a German champion ngun berni na chel mek tu Bayern Munich chu goal thuma nei semi final anin pet kai vele bok team pahni te in matson tur hi a hmu nom hle in arinom he tru he ta lut vele ta ila team pahni te UEFA Champions League chanchina hen trum som pahni anloin matson towa Barcelona hi trum ruk chak to in Inter Milan hi trum ni an chak ve to boka in ne tok result hi trumli alo to bok anin matson masak ber hi kumsang ni pathum February ni som pakwa khan aniya Barcelona hian sithum fa in Inter Milan hi an ne anin matson nu nomber ero October ni som pathum kumsang ni somni pahnia khan aniya khami tuma khan team pahni te goal thum ve in pe in anin ne tok anne probability lama lut vele ta ila hemi konga hi chan Barcelona an chung nung hle probability lam hian Barcelona hi 59% chak thei turin an ringa draw result aum thei nei 22% angin anda bok Inter Milan chak thei na hi 19% angin anda ve bok anne pandit lam atanga la point Barcelona chak ring an tam zoka final lu turin ngai po an tam hle tunge chak zoka inrin hlom le coach pani te lut vele ta ila
Barcelona coach kum samruko pa hansi flicken football azin konga Bayern Munich tan aloin lan towa kum sang ni kum khan football khel cho sanin hemi kum veken managing alu chela kum sang ni somni pali khan Barcelona hi ain kol trana Barcelona tan hian na athok thatle asiam tha tungding le tu tia an soi po hi a om via ve Barcelona hi game somnga pathum akai hruai towa tum somli ngot mai chakpui toin voisari chau atlom zoka alatan puya Copa del Rey le Spanish Super Cup no moite a choi pui to bok che thatak ani an matson tur Inter Milan coach Simone Inzaghi po hian nu ma anei chelo khop maya football azin kong hero pui takte soitur ani lutuk lava coaching alu chin noi ro abon hle kumsang ni pariata football khel achol sana kumsang ni somproka managing lo chilen Lazio ain kol Lazio tan hian naro pui takin athoka no moi pathum achoi pui kumsang ni somni pakhat khan Inter Milan hian atna tho thate mawangin an laluta fu cher tak anni Inter Milan hi game zatni som akai hruai towa tumza somthum pasari achak pui game somthum pali chau awan doi zoka atran pui thei boka no moi paruklai achoi pui to baka UEFA Champions League final hial tepo alo hruai thleng to bok ari ko thiro pui tak ani kan ti thei hin arinom tu zok nge kan han soi ta ka tong han chak zoka inrin lomle prediction tepo neile donang o inke result lamkal san taila football thulenga lutvele zoi donta ila Nizana Paris Saint-Germain le Arsenal te anin khelma khan media ten ankomna Luis Enrique chu angeiom angreng khop maya Arsenal an machon tur chungchanga anzo na chu arun chang Luis Enrique chon mitam takhin Premier League hi Khovela League lian bertin an soi thin na League har bertin an soi thin bok hei hi adik na chen te po aum thei anga adik lo na chen te po aum thei ome ke chon soi thei ka nei lova midang ril ru hi thak katum lem lo anni adik lo na te po hilan tir kantumin karinga English Premier League hi Khovela League harber ani lo zia tilang tu ni kantum do na ni tin asoi zau ani kha kanhria tangin Paris Saint-Germain hian Liverpool le Aston Villa te chu alo pet la towa Arsenal team ni zana khan a hnele khau bok ani kha English Premier League club pathum hi han pet la ta se Luis Enrique an English Premier League a harber ni lova ashiat na hi kan pompui thei mai angem le kodiga popoin I belong to Jesus ti aron tarlan chungchanga anzo na chu achanga kodiga po chuang Christian tlangwal kania kamithil karon tilan kha kanin chuang emma Iso Krista ring tu kani ti kalan tir thei kha kalom anni nitin Bible hi ka chiar zia tlem tal hi chiar katum thina kati zia bok tongtra hi ka thul ngai lova biakina kaltepo ka thei chunchuna chong ka ti reng fau anni pathian rin na ti chak turin lekhabu thatak tak ka chiar thin bok ti hin asoi hei mai bagan kodiga po chong khathil ka ti wang khan yellow card ka choi don ti ka in ria a ma se chu poi ka ti lem lo anni pathin lunglua tu le ka mangai ka ti lan theina hun tha ka nei ha kalom le ti in asoi kodiga po hi soita kang in Liverpool tan season kalme ka ache thakop maya game somni panga inlan toin goal som pasari akhung towa midang goal khung tur siam sak tumnga anei to bok Premier League no moi an choi theina na thlok berte zinga mi ati thei ome tu nai chawa Manchester United le Matheus Cunha ten soizom an hlo hle ani kha hemi chungchanga hin United legend Paul Scholes po aron tong chuaka Paul Scholes and Matheus Cunha hin United hi zom lo ma se ke chon poi katilo ani hi striker thatak ani ti chu ka chianga Premier League season khata goal som panga khungking thei hi chu striker chi ani tia soitu hi chumi mol tak anni nge yang tundin huna ani hian tlap thatak zom se aro pui zol don ti achianga chuti rolin United ero zom tura du than tur thatak anni lem lovin ka hria United team hi ka hmangai ma chuti rolin player thate anlu hianin an chengal zel mai hi poi ka tia chu engwange ti kan rinzo chuan club in real ball dan afu tok lo wang ani Matheus Cunha po hian United hi zom ta se tuna a quality nei thatang te hi a thei ngil chho zel don na chu ai chonin club dang zom se ka duwa United azom chon tuna tanga rei lo te a Matheus Cunha hi kan hrelo zui ma yang ti hin asoi Paul Scholes sa thusoi hi kan pomzong ani hlomem le English Premier League club Liverpool lam point thu thar anron nei vele ta
Telegraph lamin atarlan danin Liverpool hian nipui transfer kongka lo in hong tura mithar pahnih senglu antum thu an ron tar langa Liverpool hian striker le left back thatak senglu antum tur thu tarlan anni Telegraph lamin antarlan hi adik ve thin angreng khop maya Liverpool hian sum thanem tak sengin mithar hi an senglu ngei arinom chho tran ta hle Manchester United lampoin thulo mamlo hriatur an nei tatlat maya nizan lama khan rol thar mabak eng tak nei Franco Mastantano chu an senglu theilo thut mai theinin alanga River Plate player poimo Mastantano hian United team hi anol mai theinia tarlan anni United team hen season kalmek an mang thatok lova hei hi apoi chhodon ta a ang hle tun hnai mai han Mastantano nen hian anin rem thei tur thu tarlan alo ni towa an che thatok lo awangin Mastantano hian ayai chhodeu tran niin alangta Arsenal lampoin thumak nak mai ni jang khan an ron nei vele ta striker thar senglu antum na konga Christopher Nkunku chu senglu antum tur thu tarlan aron ni tatlat mai golamin atarlan danin Chelsea lam hian Nkunku hi aman phu to ka leingam anom chan shal an poiti lo thu an sei to niin alanga striker mamo mai Arsenal lam hian in Bayern Munich makhalin ani hi senglu antum don ta niin an ron tarlang anni Arsenal tran tu te khan Nkunku hi indu zong ani hlomem le Leroy Sané point a khelmek na Bayern Munich chu a chho san don no ta ni Sky Sport lam chon an ron tar lang vele ta English Premier League club tena senglu andu mai Leroy Sané hian Bayern Munich ka contract har Asia Tour thu tarlan ani ya English Premier League club te tan chon thulo mom lo tak ani nge arinom hei mai ba ka hianin hei mai ba ka Sané hi Saudi Pro League club Al Ittihad lam point senglu tumin tun haya tran an la Atlo turpo pau million somriat panga velai ani thu tarlan ani ya kumli chungin hetiang za thi lo pek anin huam thu an soi Marcel Roy Sané hen Saudi Pro League lampo hi atno la German club tha Bayern Munich tan hian ala khel chun zom don ta a ang hle English Premier League season tharlo tura champion tura anrin tepo anon soi chawle tanak nak maya Liverpool legend Sones point ni jang khan thu thar aron neya season thara chon Liverpool team chu team ro pui tak anni zel tur thu le champion thei tura hun tha nei anni le tur thu aron soya chu mai pialama Liverpool team champion no moi choi ron el pui thei tur hianin Arsenal le Manchester City te chu an lo arin thu a soi zui bok Sones chon Liverpool hi ka soi tak in team ro pui tak anni chho towa Arne Slotian adu ang tak player alak lu phei chon hla tak anni nge yang chuti Rolling City lam hi ron comeback antum nge hin karinga Arsenal lampo avan doi zoga tran andu big karing to lo anni chu wangchon season tharlo tur hi amu nom hle hin karinga champion tum team pathum in hi amu nom hle ang ti hin asoi Manchester United legend ro puite point United team chu an musang lu tuk to lo a ang chhauzel maya Luis Saha point ni jang khan thu thar ron nei hin Liam Delap chon United team chu zom lo tura adu thu asoi Luis Saha chon tun din muna Liam Delap hi striker thang duang berte zingami ania gol khong khong apo a thatok je kan muto anni Liam Delap ne na ka hril do chu United team hi zom mi lo turin thril ka du anni United team hi a hlo ma tun din muna chon tlap pakhat kan lo soi to thinang khan United team hi tlak chiat na bul ani meka player thate an lu hian team siam that antum thina an ti theilova an tlak chiat pha chhozel anni chutiang ni adulo chon Liam Delap hian United team hi zom su se tin Luis Saha chuan asoi Bastian Schweinsteiger point ni jang khan thuthar aron nei vele ta Paris Saint-Germain chu tha ative hle ni tur anni Schweinsteiger chuan tun din muna hian Luis Enrique hian he team hi asiam chak khop maya team thataka aron din chho to anni Neymar Mbappe le Lionel Messi te lai khan an tha tin soi thin ma se an thatok lo hun lai tak ani mai thei anni star role anom khom thu phian team enkol a har thin na ke kani intive tha khom hi chu kai hruai an har pialama team a po hong thalo tak anei thin anni tun din ma chon Luis Enrique hian khating ho kha tu ma akol to lava coach ro pui tak aloni bok nen team ro pui jok tu na hin adin chho meka Europa team lo berni thei turin he team hian theina an nei tin asoi Paris Saint-Germain laka Arsenal team an tlom nu khan
William Gallas point thu thar aron nei vele ta Chelsea defender hlui William Gallas son Paris khopuya hen Arsenal an comeback nge in karinga Arsenal team hen Paris Saint-Germain hi in final annu don ti hi kalat siang anni second leg ka Arsenal team hen an lo omzial le athazok anni zia an lan tir nge ka be seya an ti nge don ti po hi ka chiang anni tundin muna Arsenal tran tu te nual rima se final anin pet ka hi karing tlat ani tin asoi zui bok Spanish forward no pangzet mai kumsam pasareo pa lemin yamal point thu thar aron nei vele ta Lionel Messi nen an khai khin chungchanga thu thar aron nei vele ta lemin yamal chon ani nen hen in khai khin ka du lova ka du lo chan chu ani hi chu player ro pui bik ani ya ati theizat ve pok hi kan la phak lova aza ve zat ve le pok kan natlukin karing lo ani Lionel Messi ne na hen inzirna tur ka nei zela chumi po chu ani ne na hen ka chui chho mek zel ani hetlap history player ro pui ber ani ya chumi chu ni thei turin ke ni lam point thei top kan chhuwa ve mek ani tundin hmuna chon ani nen hin khai khin chi kan ni lova ani level ang phak tur hi chon ke kan la pen tran don chawa kan thei po ka ring lova ati thei zat ve em hi chu ti ve kan tu mang chu ti hin lemin yamal chuan asoi Liverpool am point ni pui transfer kongka lo in hong tura Manchester City chu makhalin Andre Cambio chu senglu antum thu tarlan ania City team ina mantau taka senglu anin hom thu anlo seito Cambio senglu tur hen Liverpool lampo hian sum the chhuanol anin hom ni yin tarlan ani ve to bok Cambio transfer thuleng hi angai nom chhoviavin arinom Spanish Copa del Rey Real Madrid le Barcelona te aning khel tuma chemoi lo mai Antonio Rudiger an shremna po aron chuak ta Antonio Rudiger hi Copa del Rey final referee vur hlom lian taka avom awang khan match ruk chung in khel thailo tura shrem anita hei hi inel sang sang a huap tel don ni yen tarlan ani bok hei mai ba kan red card modang Jude Bellingham ero ache dante ngun taka enfi ani nuwa a red card moi no kier ani ta thunga Lucas Vazquez ero alo chen sa ve deu ni turani match ni chung ani po in khel thailo tura shrem ani ve bok chuti rolin Antonio Rudiger hi tundin hmuna hliam wangin achol meka zai puite po atok ani kha match ruk an shrem po hi shrem lo po ni se hun engama chen chu achol don tho maya atan game ruk an shrem hi apoi lutuk lo tura ngai thei te po ati thei o me ole khati chin hatun tuma tan chon ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lama han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom jok tenen in mu le theu kan tum don ne